kubor nakaslem jong nongsan hima. Unong ilam ka Khasi Students Union Vairangte Unit kabahap hapo ka Jelam Mizoram usamla Paul Pajat ulaong banado ba ka KSU Sengkme na Shlong kalapan ka unit hagate ka Shnong kalalong shisha ka basingan na markum ka seng kalabut din ka bentaban pentikna ya ka jaka ka bakisyong kisa. Habaya keren kerpang badu nonglum kubor jong nongsan hima haswaban sedang ke General Executive Council kabalalong mentakasngi ke Sautrik ubnaya yong arajar arpulai hajayao shilong uliyatu baki khasi ki basyong basa ahavairang te kidon kumba prapo ying AA bad ke jingdon breu kalong palat saus pa ngut. Shishula pentebru bagi khasi ki basyong basa hakate ka shnong ki kamper king bha ya ka shongkha shongman namar lada ka kentei ka yo da ushinrang mizo ki haban mi no namar ka hap ajat sha ushinrang Pidai KSU jangka Mizoram. Oi, Pibat kumi ai. abar kum sekretari jangka Varing ini. Pia thulam ke ki jenge ke bangi khasi ngisa sampai po Mizoram ke jenge baki tu. Hadu menta tengi pat sempat dia kata kajingge, tang kajingge gawe palong ka land settlement certificate. Ka hadu menta ki kasi wasa sitai namaran ki kasi was mangi wasa sitai du i department jangi tadu jaja khandai spa lai pau. Hadu menta gawe kajingge namaran ni pat yo kita ka LSC. Dan menta ngila persang ban ai ka siti sa sarkar ngila ikundu ki sarkar. Menta pan ngila yo ka positif. Daga land revenue department. Ke rapi mio kata ki jenge ke bapi kas chapandik ne kumno ne. Unta yang kam don re namar dada don re ka LSC ro ka don ka BC pass mo ko ju ai da ki BC panchayat te lada ka jing e pat ladang inclaim yo ka LSC namar sim e ingi ban sim ka house don ban pansnai ki yin ka long e ban sim ki kan ta daw ngi pasang ba ban yo ka ta ka LSC Ki khasi stay ki dan kumbakan oyeng dan kumbakan ongot ye ki population. Varing te ka don prapau yin gum tu te ka population try la pois sos pa tam Piarap yo pile yo stay. ni vai tampau sensa pat kuat Ka school kumno pile school. ke school te ni lai pun yo lai school Sasnong hina sa Senang tang pun kum tu ba like college te pun kam like sa dal de pas class 12 ni pun balik sa Assam sa Silchar kam sa Silong rupi pun ba I ka KSU dadu meno kawan hal ha bareng te. Dadu meno pisang thau unit. Ikan ma nadu arajar khandai boleh pi thau ya KSU boleh pi pisang ya KSU te. mi ko ban se de kesu namna ni ko ban je kana kana rim namar lang ko ban je no rim ni dong ja ka jing support te ka daw ngi ya yetli ba KSU CC naman ai ka jing support ngi jing boy naman ni jo ban tu support Nadu ba pi thau ya ka KSU nadu ba pan kha unit. Kau dan em ka jing so shangan ka jing snew yo men sem ba dan ka unit. am kam tu dor Em pi ka dan em ka jing so shangan ka dan lang ba KSU na. or is or ladi kan snya oi namar dada atu bala ngi form ya KSU namar isim khia kam tam ya kene ke LSC mantaru ngila po sa sarkar de kumbang ilong ngila yo ka positif ng sarkar de kawai te namar po yakin do yo MLA ngi ban sim ya ka NOC non objection certificate lagi sem belang kum wai me bat MZT mantaru ge kata ngila putya Piwan ba nyam thina bareng te. oi Piwan no menen. ni menin ngi po minister Ti ki shaji kumno ki khasi stay ka kane ka shnong jo pi ka hap ha. Apo Kolosip district. Habang dari bat ka Assam at Mizoram. Piarap yo stay yo itre yo. Kaya pun batray sensa, buhay, pau. Kaya doon batray sarkar kung dukong ki army. Kaya doon ba latray kung to then. Ito ba abun ba latray de kam song su marki pun ba like suwi ba. In klik ndia chpang ka shong kha shong man ki khasi stay ki no. Ki shong bai pra khasi ne ki chong kle na kumba. Doon ba song para kasiro, doon ba song bat kinzo de. Tang kawai ka jinghe namar ka don kawai de sing kasi welfare committee. Kala simkia was pangkane namar ladaw u ka kasi kentai ka lai song bat u sandang mizaw kamom yo suban don lang niya se namar ka bai naman sandang te lada u kasi u yo lok yabat kamizaw te hamtum te ngila yom namar kentai abdai bai chaw sandang tama kada mis yang bai namar kawai pat de hadan pat nimpore kita jira namar ngi simkia was pangkane Pi chite pi ajaj bai chakmi. Orang aja bai chakmi
Di kinang bun ki banang ya dai shane shane khalia ki badai bahaya ngasem Oh kinang ye pun phal sini. nang bun shane yelek yawan nang yan. Oh nang ye lek ye wan kham tam na pun na istai dia. Dai khen ya ka khen kur khen kha ya mi kha no di khen yang. Appreciate bun.